In die nuus vanaand, duisende pro-Palestynse ondersteuners ruk op na die parlement. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. In een van die grootste protesoptogte in die afgelope paar jaar in Kaapstad het daar duisende mense vandag die strate van die moederstad ingevaar om hulle solidariteit met Palestynë te betoon en 'n onmiddellike skietstilstand in Gaza te eis. Die optog is deur 'n breë koalisie van burgerlike en intergeloofsorganisasies, geregtigheidsbewegings en politieke partye gereël. Die betogers het ook gevra dat Israel se besetting van Palestina onmiddellik beëindig word. Geklee in groen, swart, wit en rooi, die kleure van die Palestynse vlag, het die optoggangers hulle stemme duidelik laat hoor teen Israel se oorlog teen Hamas. Die optog is gehou net meer as 'n week voor die tweede herdenking van die begin van die oorlog en 'n dag nadat die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu weer eens sy land se optrede in Gaza verdedig het in 'n toespraak voor die VN se algemene vergadering. We thank all the structures in South Africa that have shown the humanity. This is not a Muslim thing. This is something for the world, and we see the world has come out to support Gaza and Palestine. What we are doing here in our thousands today is absolutely important. We march because we cannot look away. We march because where there is pain, we show up. Where there is suffering, we show up. We march because we care. Die betogers het 'n griefskrif aan 'n parlementêre verteenwoordiger oorhandig. We want Parliament to enforce a bill, to enact a bill, the apartheid bill, which will domesticate our international obligations in terms of the Apartheid Convention to make apartheid a crime anywhere at any time, including in Israel. Die griefskrif is deur die voorsitter van die nasionale vergadering, Cedric Freilich, ontvang. Die parlement is 14 dae gegee om op die groep se eise te reageer. As Parliament, we subscribe to international law and we reject the selective application of international law. Die betogers sê hulle sal voortgaan met protesoptrede tot Palestina vry is. Kenners sê hulle is bekommerd oor die invloed wat die vlaagbende en taxi-verwante skietvoorvalle op geestesgesondheid van inwoners op die Kaapse vlakte het. Minstens 130 mense is die afgelope paar weke in die gebied doodgeskiet en talle is gewond. Bendebedrywighede, taxi-geweld en misdaad neem nie net toe op die Kaapse vlakte nie, dit het deel van inwoners se daaglikse leefwyse geword. The recent killings have made it very scary. What I have observed in my street alone in Guguletu is a lot of psychosis, whether it be through schizophrenia or bipolar. I've also seen a lot of depression. I must add, all the ones that I have observed myself have been people my age. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Maatskaplike Dienste sê, sielkundige dienste en gemeenskapsbystand is sleutelprioriteite in gebiede waar soveel trauma ervaar word. Die vraag is egter of die dienste en hulpbronne genoeg is om te voorsien in die behoeftes van gemeenskappe wat voortdurend deur die voortgesette geweld getraumatiseer word. I do worry that some places like Khayelitsha or Philippi, and I'm specifically talking about informal settlements in these spaces, they are not getting the kinds of access they need. Intussen duur die geweld op die Kaapse vlakte voort. Vanoggend is 2 mense dood in 'n skietery in Delft, terwyl 'n 3-jarige kind gister deur 'n dwaalkoel in 'n huis in Mitchellsplein gewond is, toe bendelede op mekaar losgebrand het. Vakbonde wat verpleegers in Limpopo verteenwoordig, eis dat vakante poste spoedig gevul moet word. Ondanks die aantal verpleegsters en personeel wat in hospitale in Limpopo sedert 2022 aangestel word, is daar steeds 'n wanbalans in die aantal gesondheidswerkers en die bevolkingsgrootte wat hulle moet dien. Dit volgens die vakbonde in die gesondheidssektor, Denosa en Ospersa. Denosa sê daar is al vir die afgelope 3 jaar 'n tekort aan verpleegers in die provinsie. We had a meeting with the department which was called the vacancy rate as the
the agenda for that meeting. In terms of nursing shortage, the vacancy rate was around 3,000, between 3,000 and 3,400. You will find in a clinic, a big clinic, only one professional nurse servicing those things. Obviously, it will make the service to be slow. Another example range from one of the hospitals in Seshego Hospital, whereby you will find one patient, one professional nurse servicing 36 patients. Die vakbonde sê dat die verpleegsters by die Helene Frans Hospitaal in Senwa Barwana oorwerk is weens die personeeltekort. Die provinsiale gesondheidsdepartement het die ongelyke verspreiding van werknemers toegeskryf aan die huidige menslike hulpbronstelsel wat intussen hersien word. We have taken a decision to review our HR structure. Previously, our human resource structures were not necessarily based on any scientific evidence. This caused a lot of uneven distribution of staff members. For instance, you may experience a shortage in some areas or in some facilities, whereas in some there is abundance. Volgens Denosa bedank talle verpleegers weens uitbranding. So vanaand is dit Bokkebo en dit is ongelukkig waar die Afrikaanse redaksie jou moet groet. Maar ons is môre aand, selfde tyd, selfde plek terug. Tot dan, totsiens.